Itu saja. Nyanyo campur sari mudharasa Geneng Karangrejo. Solo, solo. Yuk, yuk, yuk. Mengucapkan selamat malam sugeng dalu wong ayu. Ya, Bapak Bentar. Ya, kita sowan hadir wonten Geneng. Di Geneng ya. Karangrejo. Kendal. Selamat malam Bapak. Woi, Pak. Anu Yati ya. Kene nggon piyayi tok. Kene nggon wong alus. Dadi sugeng dalu Pak kok. Kok selamat malam Pak. Woi. Iki nyeluk nyeluk kethek wae. Lah, anu meneng saja loh. Loh. Karena menang itu menanti basa halus kamu. Kamu itu di desa, di dusun ya. Biasa aja. Sugeng dalu. Karo ndiklu. Sugeng dalu. Pak. Sugeng dalu, Pak. Ngono. Ya ngono. Nah, sanes. Sugeng dalu, Pak. Pak, selamat malam loh. Lo kok meringis semua ini bagaimana piye itu? Basa kok meringis semua? Guyu, mesem. Meringis. Basa ndi kok meringis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Iki kowe aku ora. Biasa di luar toh. Ini Dada. kesana. Dadaku. Sama. Mudharasa. Nang kabeh
ada nggak? Ya kalau senggak ya terus oh. Kalau senggak itu mingkem enggak. Tapi kan itu enggak kan seru ya. Itu kan wis biasa gitu toh. Ya kalau senggak oi itu nggak usah ketek ya. Ini kan kamu kan masa sejenis ngomong sejenis kan yang ya, kan. Ya saya emang ketek tapi kalau senggak itu ya umumnya ya oh gitu. Iya. Monggo. Halo monggo kuwi. Biasa halus ki ngono kuwi ora kok. Pak, selamat malam. Oi, iki lho bangsaku ngono kuwi nak nyeluk piyayi geneng ora ngono kuwi. Anu, yo biar ini lho, semangat kan sik 17 Agustus sik ora. Iki September biasa. Lah iki kok merah putih lho. Merah putih labemu iki ungu karo putih. Ungu piye kamu katarak? Ning tetep selawase merdeka. Lah mbok September lah mbok Agustus Indonesia tetep merdeka. Iya. Dadaku Ger bokmu. Ger.